Anita, how are you, mommy? I'm very good. I'm very fine. It's a free day, furahi day. It's a feel-free Friday. Shake whatever you mama gave you. I was given. I know. And you saw. And you see. I can testify. You get Yes. Shaking whatever actually we shall be shaking whatever mamas gave us. You know, we are serious. We go meet kimoyo nikiza utumoa kabato. Senge daisi yakonge. Daisi yakonge. Ndio nyanduvya. Ndio nyanduvya we daisi yakonge. Yue. Yes. Pena Esikana no choni video no yakana ke ka school kwitwa nyamninia ye ngaliko Siaya actually yala in Siaya County. School isi to nyamninia primary. Na pena kana kakoniwo okeke wo wathewe. Na sei Hapana. Ni alimu. Ele kilelo. Munowe thia kindu Musembi nende no manda. Yes. Nende no manda bala story si ne kanangoni. Kana goka kuniwe keke wa wathe. Yani we thia katitwa ngaso na ingi kabasuka. Ugethi yakoni katwe. Wao no kunita mundu gethi ne wati wana umise u bleed. Mwatuku. Kana kuke akonea wakena na TMU ndata siombo andi school. Mbio maileko we. Niko isiana iko nawa by the way. Isiana iko nawa na kiliko kinamba kiliko nasi cho kiboko kinamba utungwa. Ende Anita kana kaka kunitwe kakaomiwa nenda mbaeka kakaomiwa. Yes, here we are. Na bena ilambithania. Waka usisia oyu. No whenever uyu Anita. Ne wa no whenever katanu ba uyu ni otembwe. Wako kuna. Ine noma. Neno ni ndambi imwe. Tuye ndambi lainge. Atuyene. Kesi yako kedwe na saka konelebo. Ayendo kuna ni awu acho. Indi no wa kuna we. No na kuniwe. Inde na semba nyingati ya mwalimu. Onekana na utia mwalimu. Watia na inyaku. Wasemba mukatia na inyaku. Yugethi yenyewe masemba na wimbe ukugite mbyuki. Nae muno. Nae gathelela bule buni. Na ukakila weze wejunde thambi bisanundu ni mzito Lakini wajinundu eka lightweight. Wikile muvwa. Aithe ya mutawa nukililele muthandatu. Na asemba niwe. Kata ambulika na ati yuka kwa musei. Kwa siana kukunwa. Na asemba niwe mama. Kona ndeze na ithite munda mwalimu. Mwalimu weta Mr. Kiseli na mtuku munonga inaki umusetaji wake. Yani ai mukali. He was very strict. Ai alimwalama ikao. Na yu wende tela ka okunie school. Mwalimu yu na ai mutoi akwambila buna yu muthe suna make sure Tina kwa mana nake. Ni mutoi taboya mundu kwa kana taboya na oboya no imagine mwaki mbobe mumboke makati ka uyo mwaki. So na ivya munda wake. I think I was in class 2 3 na class 2. Haki 90s naku. Na ila na ithise munda wake nenuka. Mwalimu ndo ni woni ndinga ngombe numite mundani kwake. Ni nukiti akoma na mama umite sofa motadi. Amoya kele tukagwe. Kana ivya munda wakwa. Wambe mwanze kali sambiye eka maongo. Imagine wasiosu onde. Actually siaye kuya. Indi kwetu obauka we. Duve mpararo, you know. Na mama bikamusi nela wabikie ambia yes we se monda mwalimu Amina ajo leta we the angina yes we se monda we the angina wa Amina na mwe aye rizino ukenga na aye ndina epi ambia ukaba kwa mbo kwa alika mubuko akoza katubeki kwata kwata sweet ne
ose kana kunwe kuthengea kuoko bwana kwa nebilukania na mana pa umundio gitomino na ingukanye kele tunainguka ninyo suna kilosi na semba kwa susu wako muingo mukilosi ela na biye na likangi nawe kwa susu nomba si atenesi akawa siamekie binda yuto yana iteto yetheta nyomba siamekie siakawa sianetwe ni one bedroom ko wa na beta na no boy ikone ni ba sitting na nabe uta yune thiana lika ungua uta ni nguoneka imwe bedroom ungua kitanda so zona na mbona na yu mama ambatie ni wona bala nandika oka ngama momone ona no ikwatla itwesi amomo kwatlu akule susu ni okulya niko kaba amukulya kao abata kele tukanya amwe kona na iwa kaindo ka bitla susu imuku anezio kwa 2009 emyaka ya nadanda tu kwatlu na mana baji kone ndinete oise ni kaini so nilipenya tu fip kati ya mau nai na kwati ya muso kwa kitu ta Kasikeu indi tu yake na semba mwengi na soko niendete kulatia na unithe kwa mutumio na ndete dunia yote Philips nzio kama thia na semba na yukumbe ndambito bika Kasikeu soko Athiani vandu beta kwa kisabi actually kwa MCA wa Kasikeu atawatanga imunyali tanga imunali pa ugoyu na kwa bana natumiana menukite kana ni chao ni mama kwendongu na chuna so innocent na beta ngino hotel minda yu eta wa sunset we sawo bendo weto iside umundirize kana wigunyi ninesi bona wenda unyeche imasama weyo na inabi kana kulya kana ni chao ni endana na uno timothia newa yewe noka anduna akomana nake kumbe kati watumiana na mona na komoka ni mambiki acha iwe mambiki acha ina mandasi yale na yana bona na ando yambo ya of course ni nabona wenenoka to cut the long story short na komo wani mutukumyo mu hotel yambe njo tuwe yowe akwende uzemba na muthena tiwe yoro ndete saita na kwimwe oyo se binda yate ne kwimwe taizi yanza idio then undu tumulikilwe tuliana ngama utata tata isa kwate uyo tidio kwa mate mulike bedroom tukomena wikana uyibowa so na bikane thia mzaya ashafika nende kala bakati ya mao make na uni wono bokie na ya mao kunwa lakini ne kuno no nezio je kuno ibindo nyimo ya kuiwe nene sio kuno na nengi no sawa takethanda kuno witho munthi ni thacio miunda yene